Sanibonani, igama uThembani. Sofunda ngo-polynomials, sifundile sengezazo. Bhala i-binomial ibonise umehluko phakathi kwe-area ye-rectangle ene-length ka-p ne-width 2r ne-area kangqingili ene-diameter u-4r. Sitsheliwe la ukuthi u-p mkhulu kuno-7r. Ake sicabange-ke i-area ye-rectangle ene-length ka-p ne-width 2r. Athi ngizobhala i-rectangle yami-ke lana. Sinikiwe lana ukuthi u-p i-length yethu no-2r i-width. Siyazi ukuthi i-area ye-rectangle is length times width. Kusho ukuthi i-area yethu kuzoba u-p times 2r. Siqala sibhale u-2r p, iyo lena area ye-rectangle yethu-ke la. Ngoba i-area ye-rectangle i-length iphinda nge-width noma i-width iphinda nge-length. Iyo manje kwamele siveze umehluko phakathi kwale area le kanye ne-area kangqingili eno-diameter u-4r. Ungqingili wethu uzobukeka kanjena ke bafundi. I-diameter yethu u-4r. Ithini i-area ye-circle? I-area ilingana no pi r squared. Yiyo-ke le area kangqingili wethu le. Manje-ke la bafundi sinikezwe i-diameter yethu. Siyazi ukuthi kumele sithole i-diameter, u-radius yethu u-half we-diameter, so i-radius yethu izoba ngu-2r. I-area ye-circle yethu izoba u-pi, sifaka ama-bracketini 2r, yonke into sisayi-square-ke. Lo 2r siyazi ukuthi uyi-radius yethu. Uma ngibhala kahle ngizobhala ukuthi pi 4r squared. Ngibhala kanjena ngoba ngingasquare yonke into leyo la ngaphakathi u2 wasinikeza u4 no r squared. Mase ngibhala kahle area ye-circle izoba ngu4 pi r squared. Into kumele siyenze manje ukuthi sithole umehluko. Kubalulekile bafundi ukuthi sithole umehluko kuze singagcine sinenombolo negative. Lapha sinikiwe sitsheliwe la ukuthi u-p mkhulu kuno-7r. Ake siyicabangisise kahle le ndaba bafundi. Siyazi ukuthi u-p mkhulu kuno-7r. Uma u-p mkhulu kuno-7r lokho kusho ukuthi u-2r, cha noma mangibhale kanje, u-p siyazi mkhulu kuno-7r. Into enhle lana ukuthi sisebenza ngenombolo ezipositive. I-area yethu u-2rp kusho ukuthi u-positive. Lokho kusho ukuthi i-width yethu ne-length yethu zonke ezi-positive. Into engizoyenza ngizophinda u-p ngo-2r. Siyazi-ke bafundi ukuthi uma wenza into ngasokunxele uphinde uyenze ngaphambi kwesokudla-ke. Kusho ukuthi u-7r sizomphinda ngo-2r. Lapha sizothola u-2rp siyazi mkhulu kuno-14 pi cha noma mangisuse lokho mangithi 14r squared. Uma sesinje simnandi la sibalo lesi. Njengomfundi ngubule ngabe uyazibuza ukuthi kungani ngisebenzise u2r ukuthi ngiphinda ngayo lesibalo lesi. Ngisebenzise u2r ukuthi ngiphinda lesibalo ukuze kuphume i-area ye-rectangle engu-2rp. Manje sino-14r squared, siyazi ukuthi mkhulu kuno-4 pi r squared. Kulokho kusho ukuthi u4 pi mncane kuno-14. U4 pi mncane kuno-14. U14 uyini? Siyazi ukuthi u4 ungena kathathu ku14 ashiye u2. Lokho kusho ukuthi ungena kathathu no half ku14. U14 uyini? U14 singabhala ukuthi 4 times 3.5 is equals to 14. U4 times pi, upi omncane kuno-3.5 mncane kuno-14. Ngithemba ukuthi uyaqonda lento esikhuluma ngayo ke mfundi. Lokho kusho ukuthi u14r squared mkhulu kuno-4 pi r squared. 4 pi r squared oyi-area ye-circle yethu. Lokho siyazi ukuthi manje i-area ye-rectangle ethu engu-2rp
inkulu kune-area yecycle yethu. Ukuze sithole umehluko kumele sisuse area kanqingili sisuse kule area ye-rectangle yethu. Lokho kusho ukuthi sizobhala lesibalo sibhala kanje, sizobhala ukuthi 2rp bese sisusa khona i-area kenqingili yethu engu 4 pi r squared. Siyibhala kanje 4 pi r squared. Ngiyethemba ke ukuthi lento engiyibhale lana ikunika umqondo njengomfundi. Umbuzo uthe kufanele sithole i-difference between lama area omabili. Manje sesizitholile ke umahluko yiwo la. Into engifuna ukuchazisa abafundi ukuthi la ku-area le ecycle into engiyenzile ngingathatha u2r lo esimthole ngediameter ngamfaka la esikhundleni salo r. Lo r lo okuformula lo r njengoba umbona la umele nanoma yiphi i-radius ku-equation yecycle. Yiko ngithathe lo 2r ngamfaka la esikhundleni sakhe. Ngithemba ukuthi niyaqonda lento le engizama ukuyicacisa la bafundi. Yayi-ke siphela lapho isifundo sanamhlanje. Ngithemba ukuthi isifundo sanamhlanje sibe impumelelo. Asibonane futhi ngokuzayo.